1, 2, 3. Meka se anka enyawa anka nipa akwetiri me wo I know ashrain misum kabimu na ate me home. Ehan no shrine esum numu na esum no and to me any ehan no so every say ehan no ankasa ye nyame say anka enyawa when mo nyam ba me say mu na mama de me ho obi ema ejano ho I just say wa wono for sa awo for froyi eye awobio mwana Yesu se Nikodemo so se enframa boko ni aipe nanso eni biara ihu sa pepe nete se wawu obi fofro eni ihu na home no de no yeni nyuma senior no so pe enti na obi te se me now nanti abo onti ma sana by fie impona ya do me no Yesu ayeme inshira se anka enyewa anka mewumpo nansu Yesu de me aba efie Nehanwa ashrei mesum kebimu nansu esum no and to me and share nehan no so every say ehanwa ebaye no Nyame oh ehanwa ebaye no ehanwa ebaye no ehanwa ebaye no Nyame metuni biom ehanwa ebaye no ehanwa ebaye no oh ehanwa ebaye no Nyame tiemu biom jidie no ebaye no eni daswa no ebaye no edonwa ebaye no free Nyame yeni naranto se ehan no ebaye no apomdene no ebaye no enkoswa no ebaye no na ye Nyame metoni biom se ehan no ebaye no ye Nyame free se ehan no
kasa ye nyame me ye nyina rento se Ehan no Ebaye no ye nyame every se Ehan no Ebaye no ye nyame. We definitely have to do that again.